Hello mayam ngasi aigi video sida ko Bengali haitabasu haibasu maiteme haibasu haitabasu daidi chingmi chinnaw mayamsu adagi Hindi lauba laudaba daidi even aikoi maitai ron Manipuri kaim khangdaba amaju adum aikoi gi language 1 amasung 2 sida Manipuri lauraga adum 15 questions ti aikoi adum tawba yaeba ko sukang khangdana adusu kamai tawgani hakani English ta yenga kanda ko aduduna adugi video se mamangdu semkre mamangda semba video do hana anta yengbiro adukana sigi video se lakpiu ko akoigi sigi CTET ki kano sida part 1 da child development and pedagogy sima mayam doubt iso lairoi mathematics and science su doubt lairoi social studies social sciences su kesu doubt lairoi ba akoina problem lairi singa sagi Bengali script or pasida paba thokpa thokta ko adaidi amu Bengali script haiba kangu singi su advantage oigedabo pot khara dum hadai Hindi ga lori be chin naw mayam su ko sigi language sida Hindi da dok kangu su adum kana gani sigi video se aduna loiba phoktang yeng bio agi video se ko loiba yeng gadi kana bam tu khangaroi mayam aduga si sina second part ni first part tu su mayam yeng bio ko adu loira kana sil lak bio na tragadi aina manai haije kamai manai no kaino kung ngau ka niya ko tuko mayam sida amok yeng se ko si se en bekar ni ko ina mumang da thar ba en bekar ne ko aduga en bekata dum koin hayang mon na yeng du je bekata in a language offered towards the one da kai khali ja si se English khali ko one da si se chumne men bio ba ona ba de ba se the language offered to sitan da Manipuri ko to Manipuri English 1 or the English 1 kan da ko ren question da ulake to sida lai ko mayam in language 1 English ai me karta e du ga chana han ga do ne ba chana raga si khombio maram di English haraga ani lai bane na ko in language 2 English haibam ji kan si hang to ke the mayam ubibra si language 2 English si se so hen ba deba same thing Manipuri ki su ko Manipuri ki 1 2 waina tawbane ba du su game mun na yeng bio ba akhang ba mi de hanjan jan haiman na taning amroi ba ko to si soina gan ba du da sum panda ya da ba ki palam mani ko si Manipuri da su si yong ko language 1 Manipuri si mun na yeng bio ai game ka su tha 21 Manipuri 2 English kan tha ba do aduga tu gi dom tang long ge aduga ai ki keno do hawrage mayam tu si mun yeng bi ko tu khalaga di tu to bi to ni ko ai jenga sa gi Bengali script se sungai haiti har gadi kaido gani haiba ko matam da ai sungai haitrabani na aina haitaba gi thabak tok tar ga English da dum kholuba English ki 1 2 je sida yaribo English 1 English 2 je tum kholoba Manipuri gi question paper do songam lamur no lam da su ya ne ba adu kamai ne ya to no do adu ne ba aina hojik makha sa tar ka do se aduga Bengali hai pasing gi su kana ba tips samtang ai dum hapake ba da Hindi lo basing gi su aina khang ba dum hapake ba ko adu video se loi ba ta yeng biro akoina language part 1 2 3 4 5 aina yauri to da side ge atai problem on ta lai roi language 1 ga 2 ga sigine ba problem lai du se atuna sigi language 1 ga 2 ga se tung tok char ke ko i ga ta ke sina nuai idea i da bi tak to haite aduda ekoi se group se akoi exam tha doi se group ani to kane ba group ani tok to se hierarchy ko yan tana ba first ki group ama si lai ko second group ama si lai first ki group sina ko language 1 se English oina laura ne ba ko 2 dana kai loba Manipuri lodoi ne ba ko sida su English sida isu English state ki tet di ya ba adu si tet di ya de ba ko aduna koi Manipuri lower ni or Hindi ko Hindi lower so ye aduga songi group tana sigi 1 je language 1 je
Manipuri oina laurebako. Tudana English oina laurebako. Haikiba kangudi problem kam leirebako. Haitaba kangudi Bengali script paba thokta kangu ki aise Bengali script paba thokta bane na isa se khalla je bako khalla kanda aise sigi group ha mai group se belong to bane khalla se I belong to this group adudi aigi one je English ki se dum one hana tholok to ni ko adum English one ain tha adu English one se di subcourse everything ai kano torane ba dum khot ane ba ko IC group nen khalla je ba ko C group nen khalla se aduga ai khot pa horani one tha je han haudu ni na ta one tha ko si de ying biro ko asi IC gi one tha se IC gi one se ai gi isa gi loja bani na dum khot lane ba khot lani si pe kano se comprehension par ni 91 to 99 si pa lore kanta si si pa da chum je karam no 91 gi 92 gi 93 gi 94 gi loin khol ani ko adai di mo ani suba passage sam ju yaw bane du su khol adagi si gi se kano se mo China ani suba passage sam su yaw ngani ko question draw among 100 to 105 sai khot pi rani because ai sa gi English ai na khanza bu ne ba ai English ne ba ko asi khot lani the say 105 so comprehension gi last question ne ba si su khot lani ko adai makha loi de bodum khot lani ba ko aduga English 2 dong lak se ba ko ai paper language 2 je ai ngasai gi kino laude ko ai ngasai gi English ti laude ba du ai English 2 the question se ba ko ngasai ai na hai do kari ha ba ai se hoji ki group A ne ai hoji 1 do ai putho ai hoji khot pa loi khre ba ko ai khot pa loi khre ba ko adu si loi ma tung na ai se sigi ai se kino Bengali script sung ai haita ba mi ni khali ni ko ai se adu English 1 je loi ra kan da ai gi sigi ai cross sasan do ni ba som da tu dong sasan lage sigi 1 je loi ra ma tung da ai kino da chat ke ba sigi English 2 da chat la ne ba ko salasi hoje ai question bu thora ge ko ai English 2 salasi ai gi English 1 do sai da loire ba ko loire ma tung de Hindi kare grammar la ko Hindi si le laksas no dum hang do ke ko Hindi si dum hang to ke mayam si da English 2 yo re ba ko ai English 2 si da yo re adu si English 2 si da ai khochan ga ne ba ai si khot hau do ram ne ba ko adu English na ta dum khotu ni ko ai Bengali heitrami na one ga language ki 1 to aroi be sharuk se adum English ta dum khot pi ro ba kai su to ro ba ko to ro de maram se explain to jorok to ni ai na ko je ado kholani khotpa kana si gi passage se si di si di kan pi ro kai kino ai kan do se ai gi tu je aseng ba ai kai loi ai engasai ai karam group no ai ngasai sigi group ne ba ai emika thi yeng khang doi ne seng bai di ai je Manipuri ne ba Manipuri de khot ka do ni du bu ai ding sa gi pa ba hai roi do ni na ai na sidai sida changa ga English ki tu ji do en khosan doi ne ba to English ki tu ji do khosan ma matam da ai sigi passage ki question number 121 to 128 asi ai khot loi ba passage si di mana de bo ko mana de no khot loi do kani kan thok pai kan di kan thok pi no adum khosel mo negative marking leite bo ko aduna ai pa da na matam ma loi have ni en hai se aduna option ji 1 khot ke 2 ke 3 khot ke pa ba hi ba kangu gidi na te ko se pa ba hi ba di song gi man pi dum tawra ga khot pi yo duga chi ani su ba si su dum pa da na matam ma bi no matam je yam na phang ke su phang da ne se sim khot pi ro khot pi du kai hai ge ekhoi ge 135 power di kaino ne ba aduna sida 135 apa se mark to be si line am ching biro singa matung da 136 ta gidi a 15 questions ne ba 136 137 15 questions to stay par ga mun na pa biro aduga sum khot biro khot biro ain hai sa mu amatang haira ge aduga gyan tar ne ba ko masai ge aina IC group ne ai one da English khal tu da na Manipuri ne ba ko adu tu gi Manipuri se sidai ida ID pa ba hai roi da bani na tu je hat pa ma ta one se law ra ga tu da English line ne du ga som da khos line he ba ko ado
ꯑꯩꯅ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯃꯌꯦꯛꯀꯤꯗꯤ 1ꯒꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁꯁꯦ ꯂꯧ ꯂꯣꯏꯔꯒ 2ꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ 2ꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯀꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ sida laire tu gi manipuri sida wareng mate ama pirani si myam se ai bengali haite habadi kaisu pa mi haroi palalo sang haiba bucket da maharaj ki matam Sri Gobind kan haiba se si asom da su palalo sang Sri Gobind gi kan ne kaisu pira roiba mana roiba aduna sigi comprehension si lore pam pa da gi yeng se ba si comprehension nga tan si hang to ge loisila ko question do yeng se ko loisila ko 129 to 135 135 fawda sigi 135 si fawda comprehension ore 136 da gi yeng se ko 136 yeng se 136 mahire ko dim na makoi ki mai ma singa do mama ron da tamba haibdi mother tongue na tamba hoi hani ko amasung madu lon me ama hapsin mo honar budi makoi school da hana gi da amu hansin ba tare masibu language in education like you know adi options yung language education gi da makti imaron da gi hen na fablati mother tongue is the best fablati hani 136 ni ko adu ngasai aina english da khosal on khosan han gre darkan bok to high gre 136 to do mana ba gi ne ba sidegi di sigi 136 te horga di chaba tum manare adun ai sina sigi bengali se question sumbai pai da bida dum sidegi di comprehension gi ngasai mathaki sarkai hundu oga sigi dam kha ta abdi dum adum sidegi tawraga question ju man doine ba 136 option ju saman doine adun 136 te ka makha ta obti adum english da dum paraga english da base tawraga khumjan ba yar yani sine ba in hairsi ko 136 puthor ke english ki do da 136 puthor ke ko english 2 gi 136 sida laire bo 136 se laire ko all learners in school begin their education in the mother tongue as I hagi mamaron have to go and move on to add many more languages as they move forward in school the mane ko atasa mane aduga what is this known as in language and education policy adu kai haino samana bani ko one the mother as base for language education adum options compare to options dum mana bane ko mother as base for language education to manare ko sida is the language education to makti di imaron da gi hena phablate samane meaning samane ko number 2 imaron the base to bo multilingualism ni aduga sida 2 sida kai hare udra ka su option je ina mapa pa sana na dum para ini ko bengali ga sidi 100 su yar por ta haidi pa ba hite hai ba kangu da di ke su aina ulasu ke kana mo ko mawagi video yeng da yeng biu ko aduga relate to ga yeng biu ko imaron the base to multilingualism hai option number 2 do ko adai the sidas to mother tongue based multilingualism the 3 the culture specific language in education policy 3 language formula school education a 3 language formula for school education atudi question number 136 manare adai di option 1 manare 2 manare 3 manare 4 manare smai to dan loi makha ta absi loi manai ba adutuna aina bengali se sukang dress ngai heitre harga di english 1 ga 2 du adum khot piro aduga aina english 1 ga 2 du khot piro aduga aina ngasai gi manipuri lobo paper language 1 la tura adugi ti ai kanu hunduk patare ko karam hunduk to ina hajaram kem kyan tanana ba aduna sumaina ai 1 ga 2 se lowduine ba lawre ko ado khotone ba dubo ai a ne ba ai ngasai ai gi emika ta ai di english 1 ko le ba 1 si di loina comprehension de ke je tawrani aduga si tana ngasai gi comprehension to thadu ga kino taw tare yare ko si group si makhangani aduga group number b gi mung lakke ba group number b sina mu kai da language 1 se mai language 1 se manipuri ene low duine ba aduga 2 si dana english ene lowe ba mana mo aduna di kedo he kan magi 1 si zu ko comprehension si hundu ani dana ko hundu ani comprehension di hundu ani ba mana roi da bani na aduna mana kai kalai la ani he kanda sigi 1 si da hana ma ko la ne ba ko adukanda 1 je ko lora kana 2 gi stima dum masagi ni tawjarani dana se tawjarne ba aduna ama lawda mi su smaina ero satle aduga somda lawba gangu ji smaina dum satle smain chatna bai wane ba ko aduga mana badi 1 gi english ko 1 gi manipuri ka question set 15 questions ti mana equal oidone ba si gi su 2 gi su si smaina 15 mana doine ba 15 ka hai ka ina out of 30 da maram di ka to do ba ni ba
equal oeba 15 out of 30 haige ko si su 15 out of 30 si equal oeba 2 Manipuri 2 English 1 English 1 Manipuri manai aduna cross sanaro adugudi aina hodi haining je koi haiti have kangu je Bengali haiti have kangu je English 1 ka and English 2 sida adum kholo aina lawjaba aina 1 lawragadi 1 se complete khochan biro duga lawdaba duna mu to comprehension du kan thopiramaga only 15 kaktam kholo haiba 15 haidi comprehension non comprehension 15 questions to adu tang kholo aduga mu sumaina to English lawraba kangudi amu si hana complete khoto aduga 1 sin mu kaidore non comprehension to adu kange attempt tormo haiba ne attempt tormo haidi sum tormo haiba kholo adubu negative marking leitabani full dil loin tawdoin ko comprehension non comprehension so adu paraga matam do mahan biru no haiba ai comprehension to kaisu manar wi tabani na kyan tare hane khale ko isina me aduga makha tarak pada ina point matanga hapam ge ko point hapto se khoi gi Bengali je haiba kangu jingje khoi gi comprehension do budi yare khoi tawlor ne aduga non comprehension do ai khoi na ko kitang English tagi translate tok thorok panina kitang oyoin habane ba English tagi translate tok thorok pa haise haiba simak to lon to kenom to hone ba which one is not higher pa matamda nattaba adu karma no ka haiba dum akoi da oyoina ba mai phau hawe aduna akoi na Bengali haire haiba koi ju ko soi aina English ta hena kana to boy tar kini English to na nungai hai tar English to khola ga mo ai keno do hoi thabak podi ani oirani bo khoi jo aduga sumaine Bengali heba kangu ju ko aduga mo Hindi gi mtang hairang se Hindi su aina hoji hai ki dumaina Hindi su aina hoji hai kri ba dumaina adum manai ba ko hoji hai dumaina non comprehension gi jaga do dum ma doine ba adun Hindi ju manai khoi gi kaino khakta na te manare se ko Hindi su manai Hindi ki chung hak mate mi yengje Hindi ki 106 em te yengje ko pa je ko Hindi ki 106 निम्नलिखित से नॉन कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन ने को अतुना हिंदी खाकी वाई नाते एनी लैंग्वेज इन जागे लाइव लैंग्वेज में अंदर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर से लोई मानना है को अदु एक्सेप्ट कॉम्प्रिहेंशन ची कॉपी नो निम्नलिखित में से कौन सा कहीं है नो फजना हेट्रसु विजुअली शिक्षा में बहु भाषावाद का उद्देश्य नहीं है नॉट है नहीं को नंबर 1 ट्री भाषा सूत्र के अंतर्गत मातृभाषा है मदर टंग दो को मातृभाषा हिंदी और अंग्रेजी का अभिगम है को 106 अमु कनो दा पास ने मखा द पीरी बसिंग असिदा स्कूल एजुकेशन की मल्टीलिंगुअलिज्म की एम नतबदु नहीं है का हायदु मल्टीलिंगुअलिज्म का हायदु ट्री लैंग्वेज है ट्री मान सोन ट्री का याव खिदन को असिदा काय जगरे ट्री भाषा है तिरंगा ट्री का है हायदु अहुम है नत्रो भाषा है लोन है बने बा अदुना ट्री लैंग्वेज का हायदु ने अदुम सिजु मानदरा क्वेश्चन जो माने अदे हिंदी जो माने हिंदी खाकी वही नतना तै केनो जो माने अतै एनी लेबल लैंग्वेज में अदुना सिगी एडवांटेज अखोइना लौदौ ने बा अखोइना आई तौबिको अदुगा असुम सिगी येंग मतुंग दा अखोइना अदुम क्वालिफाई होना मतुंग सिको नेक्स्ट अदुना हिंदी ओरसु मसाइ के इन होजि हाइबा टेक्निक तो सिजनरगा एट लीस्ट 15 दुगी मनोंदा 30 दी खोइ केनो तो यानी बा हिंदी जिंगसिसु लैंग्वेज द हिंदी खाली से कोई हिंदी की जागा ओगी खनबा हिंदी द विशार अदि रत्ना गा लोइ लगा लेबा दुगा मुसु बीएड की सर्टिफिकेट टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट एनी दिलीट की कई एकदम लोइ पार सिंग तो हिंदी द केनो गा सम तौसनै दन को हिंदी तमथोकपा लोइतोकपा विशार रत्ना पार अदु कोइना टेट कुंबा सिटे थारक था लैंग्वेज खनबा मतमदा हिंदी जे खलगा थादु बो यावेबा अदुना मोइदु अदुमाइन थाबदसु एडवांटेज दum ओयद्रा हाइदी 15 क्वेश्चन दि मानरिनिना मानरिसी की मरम सिबुदी पेडागोजिकल ओइबगी मानबा यारिनेबको अतै तै हादि लु पर्टिकुलर लैंग्वेज तुगी मास्टरी की मतंग येंगा के हाय तारगदि स्वाइना माना हनसे यादि अदुना बु 15 क्वेश्चन दि माना हनदे दनको कंप्रीहेंड तौरगा येंखल येंथोइने टेस्ट तौइनेबको अतै सिदि पेडागोजिकल ओइबनिना मानरिनी मानबदा कैसु खाइदे हन खले जो अदुगा अखोइगी मथंगदा अखोइगी
ꯆꯤꯡꯃꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯖꯅ ꯍꯩꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯩꯇꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯦꯀꯣ ꯃꯣꯏꯗꯁꯨ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯇꯦꯖ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ 15 question similar ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ if we do the necessary trick we can also score the same marks ko same correct question singdo adum akhoi score to ngamni aigi hauski trick to kanga di trick habadi cham kaisu leiba nati icham samna kana tawba question mana ma pa du khot pagi wari ne ko aduna adusu tum yare aduga paper 1 mamang da paper 1 da same gidana 2 di mana da bra 2 ju 2 ga do man do ni 1 ju 1 ga mana do ni ko aduna aikoina asidagi last tarak toiba conclusion here aikoina manare harabanina pedagogical gi kaino si manare harabanina non comprehension gi saruk si manare harabanina english ki ju 15 na manare manipuri ju 15 manare amaga se adum translate tawno iman ta manare aduna aikoina english ki jedum english ki pedagogical gi oba kaino mayam thagat liduna ko CTET ki matang da dun CTET ki english ki se dum paaba matamda aina adum 30 questions ki paaba manare aduna si paaba dum scoring oine english dum para aina manipuri gi tongana english ki tongana pa bai mohta ko hoi comprehension gi saruk tuna mu comprehension gi kamain to ge kamaina koi prepare to gani ha Bengali script ki mayam gi oina itongana mu semakke du comprehension gi jaga du da di ngasai gi mete me tawri bukangu nong tong khat pana chagi upai lete du atei sing hai gi comprehension da kamaina score to gani grammar gi saruk na kaya yawan ha di tongan video mu semakke ba kwa denam mayam da aina sigi information si share tong no hona bada aisulu phajana munna khangmati nati marakta soiba soirani or sum yam haibir u sumthok minasi akhoi matam la yenge da do si preparation si phajana full speed ta koi to where exam koi trabani na ko aduga ai video si dei adum kitang kana yen khambi dar gadi like to biro o comment to biro. Thank you everyone.